Diperlok borok mentak video ngini page mano-mano ke kontesten ki bayo Bandung caka final jong ke India Best Son 4. Ban mano-mano ke kontesten ki baca eliminat nak India Best Son 4 hanin kemet. Hake usut jong ke semifinal ke bal pelong hanin kemet kalong ke itnat pha do kata-kata. Do heden bekut jong ke ke usut Ujai Banusali, bade uhos jong ke sul pebena ya ke kontesten ki bayo rung final. Nangkong siap ya upenai ke kerteng jong unipo berkawatika. Unipo berkawatika kili orung caka final jong ke India Pattern Son 4. Bar pad upenapad ya ke kerteng jong ke Akina. Ke Akina bat usuberni lu kili bandrung caka final jong ke India Pattern Son 4. Palai pad upenai ke kerteng jong Aditya ru ulu yo orung caka final. Basapat upamanay ke kerteng jong unaksyon ru uliyo bandrung sa ke final jong ke India Best Son 4. Basan pat upamanay ke kerteng jong Steve Jerwa bat ulak tim Thakuria. Steve Jerwa bat ulak tim Thakuria ru kiliyo rung sa ke final jong ke India Best Son 4. Bandru pat upamanay ke kerteng jong Uhas bat pratik ru kiliyo bandrung sa ke final jong ke India Best Son 4. Barkani kadai kesin ke Bandung baka India Best Sar kala jiat don rungut ki finalis jong ka. Kadba ya udip tia joti bat ya ka isani kele shaili menen no hinen kamen diperlok borok kene deki rungut kontesten jong India Best Son 4 bay orung saka final manu na pedeng kine pitarai bakin yo ara ya ka jingjob.